Ntabwo biba byoroshye kwakira inkuru ibabaje yuko uwawe arwaye kandi hatagize igikorwa ubuzima bushobora kumucika. Bibabaza rero kurushaho kandi iyo ari umwana ukiri muto kandi ugifite imbere heza nk'undi uwo ari we wese yakwifuza kubona cyangwa se kugera. Ni nako bimeze kuri Niyibizi Benilde, uyu wigaga mu Bushinwa akaba ari umwana w'umunyarwandakazi urwaye impyiko, ndetse kuri ubu bikaba bisaba ubushobozi butari buke bungana n'ibihumbi 100 by'amadolari, ubwo ni miliyoni zirenga 100 uyashyize mu manyarwanda kugira ngo abashe guhabwa ubuvuzi. Uyu munsi Hobe Australia twifuje gutabariza uyu mwana ukiri muto, ndetse kandi nawe udukurikiye muri aka kanya ku bwitange bwawe uko bwaba bungana bwose hari icyo wakora ku buzima bw'uyu mwana. Ubaye wifuza gufasha ushobora kunyura ku rubuga rwa GoFundMe uciye muri link iri muri description cyangwa se description y'iyi nkuru hano hasi, maze nawe ukagira icyo utabara ku buzima bw'uyu mwana. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza, iyi ni Hobe Australia, mugire amahoro y'Imana.